Mahita jongjong. Si holdo ur nami Tuhan pajupah bohi pakonham. Sai roh maham sonari podahi ham hanami. Bandoding hita humbani haleluya nomor 450 bait sada 2 pakontolu. Ham Yesus Kristus onjolan ni haguluhan nami. Rodo hasoman na Kristus onjolan ni haguluhan nami. Rodo hasoman namion hulobemu, laho mamadan kon holong ni urni sedia na dua. Pasu-pasu anjaha patotap hamma padan ni sedeain. Ase ihaguluh kon sedeain. Bani parguluhan ni sedia rombang. Beri hamma uhur na torang. Ase boy ilembangi haganup na boy parsedahon. Totap ni holong ni urni sedean madua maai. Balo si hamma tonggo nami on. Ibagas goran ni anakmu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Kuria. Hu hambegah kondoin tong-tong. Yesus Tuhanku rupaihu tong-tong. Mandodeng hita humbani haleluya nomor 306 bait sada 2 pakontolu. Persiwa
Tambahan pujian na perlobe maai humbani seksi inang GKPS Cililitan na paduahon humbani sektor tolu na patoluhon Hupulan Dolok Masagal Bekasi na paupatkon Hupulan Saragi Garingging GKPS Cililitan. Saudari benahan panorang humbani seksi inang. Ilanjutkan humbani sektor tolu. Salinari mungkin lapedastene. Lanjutkan kita humbani Hupulan Dolok Masagal Bekasi.
lapedas mungkin homa. Dapopatkon hupulan Saragi Garingging Jakarta Timur. Lapedas tong homa. Mungkin di sesi kedua. Lanjutkan hanami hubani nama poso GKPS Cililitan. Shalom, terpuji nama Tuhan. Pada hari ini kami nama Poso GKPS Cililitan merasa sangat bahagia atas janji pernikahan abang dan kakak kami di gereja GKPS Cililitan. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan selama ini yang boleh Bang Friendsen lakukan selama di nama Poso GKPS Cililitan. Harapan kami ke depannya semoga nanti di hari H pernikahan abang dan kakak di dalam acara lancar, sukses, dan juga apa yang diinginkan nantinya dapat dikabulkan oleh Tuhan dan sampai di Jakarta dengan selamat juga. Satu buah pujian, janji setia dari nama Poso GKPS Cililitan. Tuhan Yesus memberkati.
Lanjutkan usihu bani kumpulan Saragi Sumbayak Cililitan. Satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihimu Yesus.
Sonari masuk mahita bani na mga dongkon parpadanan marhajabuan. Halaniay yotang kanami ma nasyam na dua. Prinsen da Gambir pakon Elita Yuni Artis Saragi ase jongjong ma nasyam. Parlobe sukun nami ham Prinsen da Gambir. Kumbani bulat ni uhurmu pakon malas ni uhurmu sandiri do sihol mambahen parpadanan marhajabuan pakon si Elita Yuni Artis Saragi on. Kumbani bulat ni uhurmu do. Humbani bulat ni hurhudo. Sirsir doham marsi haholongan, marsi anjuan, apa marsi balosan, sadokah manggolu nasyam rombang, jana nasobuli sirang, anggolang sinirangkon ni hamatean, sirsir doham. Sisir doa. Sonahalang adong be padanmu hubani naboru nalegan, domu hubani rencana parumah tanggaon. Lang adong be. Langdong be. Yari sukunami mamaham Elita Yuni Artis Saragi. Kumbani bulat nihurmu pakon malas nihurmu sandiri do siul mambaen parpadanan marhajabuan pakon si Prinsen da Gambir on. Kumbani bulat nihurmu do. Humbani bulat ni hurkudo. Sirsir doham marsi haholongan, marsi anjuan, apa marsi balosan sadokah manggulu nasyam rombang, janah naso buli sirang, anggolang sinirangkon ni hamatean, sirsir doham. Sirsir doa. Sonahalang adong be padanmu hubani dalahi nalegan, domu hubani rencana parumah tanggaon. Lang adong be. Langdong be. Terima kasih ma. Iotang kanami mahomana siam, orang tua ni calon pengantin ase jongjong mana siam di tempat. Berlebih sukun nami aima hubana siam nama toras ni Prinsen da Gambir. Langadong be padan ni nyombah nasiam on dopak naboru nalegan domu hubani rencana partongah jabuan jana lang adong be sakat ni nyombah nasiam on manjalo pasu-pasu partongah jabuan lang adong be. Langadong be. Sukun nami mahomana siam nama toras ni Elita Yuni Artis Saragi. Langdong be padan ni nyombah nasiam on dopak dalahi nalegan domu hubani rencana partongah jabuan jana lang adong be sakat ni nyombah nasiam on manjalo pasu-pasu partongah jabuan. Lang adong be. Langadong be. Anggo sonai. Hubani nasiam orang tua ni Prinsen pakon orang tua ni Yelita ase basahon nasiam ma pernyataan nasiam. Rumah nasiam membasalu. Kami orang tua dari kedua belah pihak menjelaskan bahwa tidak ada lagi alasan untuk menghalangi pemberkatan nikah bagi mereka berdua. Mohon pemberkatan nikah dapat diberikan sesuai dengan peraturan yang berlaku di tengah-tengah jemaat. Terima kasih ma. Jotang kanami ma humban nasiam calon pengantin ase maju manasiam hulobeon laho membasahon surat perpadanan nasiam. Jon manasiam. Surat perjanjian menikah nomor 006 strip A1.3 strip 7 Romawi garis miring 2025. Kami berdua yang bertanda tangan di bawah ini
yang telah bertunangan. Nama Friansen Dagambir, ayah Situa John Jansen Purba, ibu Situa Elkiana Saragi, jemaat GKP Cililitan, Resort Cililitan. Nama Elita Yuniarti Saragi, ayah Riahman Saragi, ibu Saurita Purba, jemaat GKPS Pamulang, Resort Cikoko. Pada hari Sabtu, tanggal 8 Februari 2025, berjanji di hadapan Tuhan dan Majelis Jemaat GKPS Cililitan dan warga jemaat dan keluarga, kami mengaku bahwa dari hati dan pikiran kami yang sehat dan penuh rasa tanggung jawab serta dalam sukacita, kami telah bersatu hati untuk membentuk satu keluarga di dalam terang firman Tuhan. Kami mengaku dengan sungguh-sungguh mau memelihara pernikahan kami di dalam terang kasih Tuhan Yesus, dan kami mau hidup bersama sesuai dengan aturan dan peraturan Gereja Kristen Protestan Simalungun atau GKPS yang berdasarkan firman Tuhan. Kami berjanji untuk saling mengasihi dan tidak akan bercerai bila tidak dipisahkan oleh kematian, seperti yang tertulis dalam firman Tuhan Matius 19 ayat 6. Jakarta, 8 Februari 2025. Yang berjanji, yang bertunangan, Friansen Dagambir, tempat tanggal lahir Jakarta 9 Desember 1992, tanggal baptis 7 November 1993, angkat sidi 7 Desember 2008, Gereja GKPS Cililitan. Tunangannya nama Elita Yuniarti Saragi, tempat lahir Saribu Jandi, tanggal lahir 9 Juni 1993, tanggal baptis 10 Oktober 1993, angkat sidi 31 Juli 2011, Gereja GKPS Pamulang. Di arah proses penandatanganan indus kenami hubani pimpinan Majelis Jemaat memandu.
Yatang kanami bani pimpinan majelis jemaat nagabe saksi pokon mewakili humbani situa pakon samas nadop itu tuhun. Salam mabatah ganupan Bapak Inang. Salam. Horas. Iya, Bapak Inang hita ganupan. Doma teraksana ibagas nadear parpadanan marhajabuan niombah ni kuriain aimana margoran Frensen da Gambir pakon tunangan ni Elita Yuniarti Saragi nayadongkon bani Ari Sadarion Sabtu 8 Februari 2025 irumah ni Tuhan Tahun GKPS Cililitan. Domuhujai untuk warta jemaat atau ting-ting naparlobe iting-ting hon bani hari Minggu tanggal 16 Februari 2025 napaduahon Aima ya dongkon bani hari Minggu tanggal 23 Februari 2025. Untuk tanggal pemberkatan nikah, Aima bani hari Kamis tanggal 27 Februari 2025, Marianan I GKPS Syariah Urung Raya Pangalbuan. Selanjutnya untuk persembahan sukacita ni keluarga on ipatugah kanami berjumlah Rp1.200.000. Asetong gohon hita boy holy haganupan acara pemberkatan pernikahan ni niombah ni kurion mardalan na ibagas nadiar i GKPS Syariah Urung Raya Pangalbuan. Sonaima tugah-tugah hubata horasma. Mamandoneng hita persembahan pujian humbani Frensen and Elita. Habis ai humbani pujian sektor tolu.
melakukan yang kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Sonari Pandorang Bani Sektor Tolu, Doposai lanjut Holi Pokon Hupulan Dolok Masagal Bekasi dan sekitarnya.
Persembahan pujian terakhir Hupulan Dolok Masagal, Bekasi dan sekitarnya. Salinari Hupulan Dolok Masagal. Ya, puji Tuhan, mungkin di lain waktu. Lanjutkan hita acara ta, mandoding hita pay membagi hita ambilan, humbani haleluya nomor 400 walu, bait sada pakon 2. Martongko maita. Ipuji janah ipasangap hanami dogoranmu Tuhan. Ihapur saya hanami hamdo napado muhon uhurni sedea na dua. Rinsen pakon elita. Gabe membuat sada keputusan na bagal sedia laho membentuk sebuah keluarga. Alai mengelek hanai bamu Tuhan. Ase hamma napa tugukon parpadanan ni sedia. Age marhite hata haguluhan na humbamu. Persahap kon hamma hanami khusus ni age sidea marhite honni hata na humbamu ibaga Yesus hanami marsomba. Amen. Horas batahaгаnuban. Bataganuban kuriani Tuhan ta na hari rubani panorang sadarion khusus ni age hubay na siam na dua Prensen pakon elita yondos kon nami hata ni bata nalaho mangguki malas ni uhur nasyam menguatkan nasyam untuk tetap setia bani perpadanan das subani ujung ni perdalanan ni guluh ay manatar surat humbani 5 Musa bani bindu 20 siyah ayat siyah son ma isobut tujay atong ramot kon nasyam mahata perpadanan in anjaha horjahon nasyam main ase marutung nasyam bani ganup si horjahonon nasyam. Sebab itu lakulah perkataan perjanjian ini dengan setia supaya kamu beruntung dalam segala yang kamu lakukan. Amin. Ayamadas nihatan ni Tuhan niondos konami hubata haganupan bani ari untuk Prensen pakon elita. Selamat mahubay nasyam na dua. Nadop membuat sada keputusan na bagal bani perdalanan ni guluon berjanji membentuk sebuah keluarga na marhabiaran hubani Tuhan na ibata bahkan marsaksi na siyam langsung age marhitehon ni
doding puji-pujian nasiam. Hanami mengidah hubat tahaganupan bahwa parpadanan bani panorang sadari on aima humbani na sedia na marsi haulongan, humbani keluarga na mendukung. Tapi hanami mangida sadahal bahwa onpe gabe buah ni tonggo ni kuria indu. Halani marulak-ulak do itonggohon hita ikuriata agege pescilita non ase humbani niombah tanamin na marhajabuan mah ban orang. Saya marbalos ma Tuhan. Jupahan jodoh mah napatut jupahan jodoh. Amin. Halanyai. Wana siam na dua. Dumajeng Yesus. Horjat tabani panorang sadarion. Jana pangarapan age tonggo ni kuria on aima ase on gabe perintis nama dear. Bani parpadanan marhajabuan bani taunon. Das age bani pamasusuan berdalan di bagas nadiar haganupan. Jana on gabe teladan nama dear. Aima pangarapan rositonggo ni haganupan na hadir ijon. Namar pertemuan hujaima siol sebuton nami. So nahado ase boy parpadanan on na mengikat diri sedemikian rupa on boy gabe contoh gabe teladan nama dear gabe mambuan malas niur bani nasiam mambuan malas niur bani keluarga mambuan malas niur bani kuria jana gabe hasangapon bani gorani Tuhan na bata ay mamarhitehon ni namar lajar tangi anggo bani istilah nasiam nak na udung siam tetap terhubung bani firman Tuhan. Halanya may bason nami selnari ini hatani Tuhan patotapkon pada nasiam atong ramotkon nasiam hata parpadananin ya. Anjahon nasiam main ase marutung nasiam bana hiorjaon nasiam bahwa teks 9 tahun ay mas sebagai bagian humbani ambilan na ipadaskon si Musa humbani umat Israel sangga sedia ibagas perdalanan keluar sedia hun Masir sebelum masuk sedia hubani tanoh perjanjian sebelum sedia masuk hubani ianan na baru sebelum mereka memulai kehidupan na baru itanoh perjanjian ai itanoh Kanaan ai maka Musa mengingatkan ninak nai ramotkon nasiam parpadanan ini. Torang doi bodoh kita baru parpadanan na maksudkon ijon aima bahwa sedia mengikat diri hubani Tuhan nebata bahwa mereka akan menjadi umat yang setia kepada Tuhan. Jana Tuhan mengikat diri ini, ia akan jadi Tuhan. Nah terus makaholongi umat ni. Jana on mahoma nasiul sebutun nami age hubani nasiam. Bani nalaho memasuki kehidupan na baru. Membani hidup sendiri menjadi hidup berdua lewat memulai acara on marhite ramot kon nasiamma parpadanan in ramot kon nasiamma janji nasiam in nadok marpadan nasiam naknai ilobe ni orang tua marpadan ilobe ni kuria marpadan ilobe ni majelis bahkan marpadan ilobe ni Tuhan na ibata ramot kon nasiamma haganupan ay. Ingat na siyam do pinaknay pada nayak na kan. Irengat pe. Ya. Ni naknay ay paling ding tulungan. Makaholongi bani suka duka perdalanan ni guluh. Ya. Saling mendukung, saling manopang. Lang anjay sirang, angkulang sirang niya matian. Turikam matongon lobe boru saragi. Bohin ni boru purbon, magre purbon.
Loh, gue sengeh ni si dia naik. Mantap mah. Ya. Ang dong kinan ni John kamera langsung foto manaminay. Ramot kon na siyam mah. Das subani ujung ni. Ya. Hatani Tuhan makatahon hubad tahun. Ramot kon na siyam mah. Bani suka duka perdalanan ni goluh. Bahkan ang sebut hanami on. Das age hubani ujung ni perdalan goluh. Prinsen lang pitah sanggah si Elita on. Cingis. Age pedoma berkeriput holi das subani marumur 60-70 anggo holongmu maningun lambin martambah do ubani boru saragion. Setuju dalam senai. Tur kami setuju ini. Ai ma tandani naknai na setia bani perpadanan ai. Ya. Na setia bani perjanjian ai. Das subani ujung ni perdalanan ni golu. Langanjai. Marsirang. Ayaw hebat duhap kun acara tabani pan orang sarion bani perpadanan nasiam. Anggo sebenarnya acara tahun cocokan maramin naknayai pesta paduan suara. Pitu naknay markorkan. Marpokal grup manyaksi hon acara malas ni huron. Mamuji Tuhan bani acara malas ni huron. Luar biasa. Dah kanami buwe itu manghomana hadir bani acara tahun haganupan on ipagas pikiran nami na hadir bani ganupan onaima na sedang mendukung manopang manonggohon ase perpadan nasiam on tetap utuh da subani ujung ni. Buwe itu mang na hadir Jon. Salah satu tak kasih dah kanami Jon aima Bapak Porhanger Ciko kona baru do mahadir Jon. Kalau di masa-masa on periode pokoknya legan rado mahadiri Jon. Arti sebut nami. Buai itu mangdo na hadir bani acara nasiamon, na mendukung, na manopang, na manonggohon nasiam, ase tetap margogoh nasiam tongon. Ramot bani padan nadop nia kuhon nasiam nokan. Ilobe-lobe ni kuriain. Hada Tuhan makatahon. Anggur ramot do nasiam bani perpadanan in. Hada Tuhan makatahon naknai bani nasiam. Lang ancai lang. Age secara rohani. Igo ki Tuhan malas niuhur hubana siam bani perdalanan di gulun. Asal manak nair siam tetap ramot setia bani perpadanan nedongkon bani panorang sedarion. Bo de bekamai prinsen. Ai goran neon pe hebat don dong makataon prinsen adong prinsen dejadu sebenarnya goran neon. Bapak balai sukun tene, prensen do ini kan. Harus osoman sejansa. Ai ternyata goran ni prensen non arti ni ai ma sanggah tubuh ia ahase ia marbagal gabe hasoman ni sesen. Atap Jan Jansen Bapak Jan Jansen. Jago do Bapak onom baen goran ai. Tapi siul sebuton nami hubamu Bapak mulai bani panorang sadarion. Doma agak igatih kanami utik goran ni. Halani goran ni prinsen on pa konsi elita on isingkat hanami magoran ni sedia Elsen. AGP menang goran ni inang pendeta duai. Hasil sebutan nami prinsen. Hamseng pitah gabe hasoman ni Bapak Jan senon be. Tapi duit dua gabe hasoman ni si elita on. Bani perdalanan di gulu ya agi pidong begoran musuh na ya disu tambah kunak na sanari goran na siamay atap api ben na siam goran ni nyom na siam hul na roiter sana siamay bata kanupan ni teks 9 ta anggo tetap do setia langan cai marutung naige pai mau patakas lebih lanjut ambilan ton isukul lebih bata haganupan na hadir bani panorang sadarion nadop marhajabuan 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30, atap dong domadong pesta omas 50 tahun ni John. Domadong 50 tahun marhajabuan domadong. Sukun malobe hita ganupan na hadiri John. Asigabe kesaksian tau bata. Kubani perdalanan ni goluhta.
nado berpuluh-puluh tahun marhajabuan ya. Anggo ramot do hita bani perpadanan. Marsia haolongan bapa pakon inang ibagas hormat tu bani Tuhan nebata. Apakah keluarga itu menjadi keluarga terberkati? Amin. Ai belajar membadi pengalaman nasi sebelum nami. Berarti kita kehidupan lamin ramot ma bani perpadanan tene. Ya. Bani siam na dua. Salnari ini. Ramot monasiam. Maka akan beruntung bani perdalanan guluon. Saya jumpahan damai malas nihur manasiam. Ibagas na bentuk sebuah keluarga on. Bahkan lebih hunjai lewat keluarga nalahu terbentuk on. Kebilambin marsangap, marmulia, gorani Tuhan ini. Nini sada halak teolog makatahon sunon. Nini teopane, nini makatahon sunon. Kebahagiaan keluarga Kristen hanya ditemukan di sebuah rumah di mana Allah dikasihi dan dihormati dan di mana setiap penghuninya saling mengasihi, saling menolong serta saling memperhatikan satu lain. Di sanalah akan ditemukan kebahagiaan keluarga Kristen. Saya jumpa mai bani na terbentuk keluarga na baruon. Amin. Pakon Elita asetong nami haganupan nadop marpadan laho marsia holongan itong atongah ni keluarga nami bei. Terima kasih baung Bapa. Ibaga Yesus ondos ma elek nami hubamu. Amin. Mandoding hita sanggah mandoding irik patupu galangan.
pamahita. Ham Tuhan na ibata Bapa nami, pardear layak natar sulur. Terima kasih mabamu, doma saut marpadan siol marhajabuan sideon ilobemu. Takas do itandai anjaha iahap kon nami parmudu-mudumu bani goluh nami. Tandani terima kasih nami hubamu, ijon ipatu puhanami do galangan nami hubamu. Goki anjaha pasu-pasu hammain, setelup gabe galangan namis bau ilobemu, anjaha gabe hasangapon bani goranmu. Jalo hamma hanami, ibagas Yesus Kristus Tuhan nami. Riap mahita martonggo, maritonggo na niajarkon ni Tuhan Yesus Kristus hubata. Hamba manami na goriatas, saya napapasing magoranmu. Saya roh maharajaw, saya saut maharo sunyurmu na goritong on songon na goriatas. Beri hamba benamis darion haguluhan ari-ari, sasap hamba dosa nami songon panasap nami, bain dosa ni hasoman na mardosa do pakhanami. Ulang hanami uyam parlajowan, paluaham hanami humbani pangagaw, ay hamdo si madaharajaw, pakon hagogohon, apa sangapon sa doka ni dokani. Idop ni hurni Tuhan Yesus Kristus, pakon holong niya ni bata Bapa, apa parsoran ni tondo na pasing maka somani nasyam haganu. Amen. Shalom bata genupan, yodoskon bani pimpinan majelis jemaat. Ya, salam bata ganupan. Parlobe, kita terima kasih hubani Tuhan. Alani bodo mardalan dear aima perpadanan marhajabuan nyombah ni huriata ibani sadarion aima prensen dagambir pakon elita imiati saragi. Ya, acara namangi hutalan ganjang do acara notor mula kita tene. Parlobe holi mambere sahab hubani pimpinan majelis. Baru napaduahon mambere sahab hubani mewakili suhut para anak. Baru napatoluhon mambere sahab mewakili suhut parboru. Dop salose ay holi dokumentasi marpoto mat calon pengantin pakon pendita. Baru namangihut pakon pimpinan majelis, pakon majelis. Baru namangihut hubani kedua belah keluarga. Jadi parlobe ibaratnya panorang hubani pimpinan majelis mambere sahab ibani panorangon. Oras bataganupan, sayap kanan, zona orang nyaman. Iya, terima kasih mahu bataganupan, anami PMJ. Sahalak kasuman nami adong tugas di luar kota. Terlebih ubanin na siyam calon pengantin. Tine nakunay Elita Yuniarti Boru Saragi parlobe ke ugoran Boru Saragi hanya gimpia pakon ni Prensen Borupur Prensen Purba Sidagampir bani podah ni
Bapak Bandita na kunay ramot kon perpadanan jana khurjahon ase marhasil ibagas na diar. Nah, ya, ase jaga kesehatan. Ya, somal duai podah ni orang tua pe ulang doh tu mardalani. Ya, tetap marondos kubani Tuhan. Da masa penantian lahu pemberkatan hubani nasyam. Jaga kesehatan. Aima hubani nasyam na dua. Ubani hasomanku, keluarga Situa John Jansen Purba Inang Boru Sumbayak. Malasuhur tene. Idah kanami gosenyum ni inangon, ya luar biasa. Ya. Nah, pemberkatan peholi tong Tuhan na ibata. Jana horja adat pehuta boy mardalan ibagas na jenges tene. Porini pehanami jemaat cililitan lang boy roh kuzay na izay manuan hanami ay tene. Tapi isi holi berusaha dong perwakilan huzay ya malas uhur na siyam. Tap dong kuma jemaat ta nasangga yuta. Ibotoh koli ting namasa merapat sedia hujai. Jadi jaga huma kesehatan. Ya. Ubani Bapak sanina nami naukuta. On pejong na semangat do di dah Bapak on pokninangon. Na membasa surat perjanjian nukunia yang hanya ke pengakuan ai memang semangat tu si dia inangon do na semangat iya nah totu das duhu ta berita untini siaran langsung don danang iya ibetugah kam do kuta buka dah YouTube ni kekabeh cililitan kan na itu iya jadi ya tentu malas mahur na siyam marpamili mahitausi dah onma keluarga besar jemaat gabes cililitan gereja ton 4 lantai ya bodoholi mardalani am tolu nokan hita ni konsistoriai lantai 4 aktivitas olahraga ya jadi sering-sering maroh kuzon gabes cilitanon. Nah, por ini pematua holi bodo tong domadong lip. Da ya. Malas mahur na siyam. Non ma natarbahen jemaat cililitan bani marpadan siul marhajubanon ihuta holi lebih jingis bin na siyam. Da gubuy ya atas nyon metong. Why bagi? Alani ngulang salah kanami Bapak Ibu Purus doholi ijai pada lankon pemberkatan. Dah Bapak Ibu Purus asih lebih mantap kuma persiapan latihan nasyam tak 3 minggu. Iya. Nah, kita haganupan jemaat namar si haolongan
Agudiah kanami johon Jabodetabek ijon maganup. Dah terima kasih huwain na siyam na baru ongga roh hu gerejat taon. Onma jemaat GKP Cililitan. Iya. Nakunay huwa tahun 4 lantai yon. Iya. Ase si sada ya kuria dohita. Tongdo gerjat teriap doon. Cuman hotopan hanami ijon. Iya. Terima kasih mayatok kanami hubay na siyam nadop marhapung nilakka roh kubani acara marpadan ontene. Ay mahata nami ubat haganupan say Tuhan na ibatama tongtong na mambere. Gogoh kubata Rossi Hazor Giton. Horas! Horas, horas. Ya, nama ngihut mewakili keluarga Suhut Paranak Purbar Gambir. Ya. Salom mau batah haganupan. Dong hata nama tua mangkatahon. Sanggar itu pidalan romban marsidundungan. Malas ma paruhuran nadop menangar hatan ni Tuhan. Terima kasih ma Bapak Pandita Rudiaman Saragi Sidaur tene. Bapak Perhanger Situa Z Saragi. Bendahara tene. Ya. Sibuan doding utak kaido tanggason. Urgaringging do tene. Situa Risma baru Saragi garingging. Ya. Pakon Bapak Wapeng waras ma. Kasih. Sonai homa organis tene. Jadi Maria jenges tumang ambilanai. Terima kasih jana salut baina syam pimpinan majelis. Ngomong tongasia. Start tongasia tene. Luar biasa terlambat audas hambanten. Si uluhur hunduri lobe maila awalani terlambat. Jadi yang godom terlambat ulagi pasomal hundul ilobe. Jadi siturion do Cililitanon. Tepuk tangan kita lobe on time. Terima kasih ma Bapak Pandita, Bapak Perhanger, Nasyam Haganupan, Kuria petene. Ya, terpuji Tuhan di Artursa Mardalan ibadah partupolon. Ya, ibadah perpadanan di pasu-pasu Tuhan. Terima kasih homa paduan suara na jenges, suara-suara emas Nasyam. Golang salah nakanay seksi inang. Nama poso sektor tolu tene pakontupuan sumbayak tondong nami dolo masagal lape halani dolo huluan dope lape das sidea mahapon hita ma holi igedong markor hita kepada pengantin calon ya pren sip tetap bayala pren marhasoman tetap berkawan sama bapak ya tadi Bapak Pendeta tetap berkawan sama semua sida gambir. Lalu orang tondok ta hati-hati abya. Tondok na bayon sumbayakon, tonggo dinang tan. Tetap berkawan dengan sumbayak. Tapi yang lebih utama tetaplah berkawan dengan Tuhan. Amin. Jaga madirim. Langdong beda menunggu 27 Februari doh ma ipangalbuan. Jaga diri, enggak ada lagi. Ya karena banyak godaan songong ganteng miabya, bahat. Jaga diri. Sonai homa parumain. Angin nami baru saragi sumbayak datane. Ya, jaga diri. Semangat. Sonai do. Ganting-ganting do sida gambiron. Semangat kam. Jenges-jenges kuma baru sumbayakot. Semangat abya. Tene. Ya, terima kasih ma hubay na siya maganupan tondong nami petene. Tondong bayu. Dopai ibagas turuh niuhur marlopit tangan hanami. Bapak inang haganupan si biak tutur. Ya, tondong jabu pamupus. Agepay huta pamasumasuan pakon horja adat. Ibaga sunduk niuhur yotang hanami na siyam tulang haganupan. Tondong jabu pamupus nami riap hita. Wahula cawang dokus sisiluk. Ibadah parpadanon ay ma padalanhon partonggoan. Partonggoan de ben hita nasongon manjalo. Tonggo hubay na siyam, tonggo borhat. Udah saya hubat haganupan na marsanina pe.
Ya, sida gambir sida dulu tupuan. Ya, terkhusus supaya nasyam kuria IGKPS Cililitanon. Malas duhur na marga KPS on. Romana siya maganupan bapayinang yotang hanami do ganup. Bagaldo ingan at taay. Ya, kuria GKPS Cililitan sonay homa sa resort petene. Secara khusus na siyang PMJ, Bapak Pandita, hampelaway, situ haloho, ya romaham, uapeng tatene. Terima kasih ma, mohon dua restuta hubay na siya maganupan pakon hormat. Anggo pamasu-masuon pakon horja adat, baniriah ni hasuhuton, ipasu pasutuhan, ay hari Kamis tanggal 27 Februari ihuta. Terima kasih ma, ay masomba hormat nami hubay na siya maganupan, terpuji ma Tuhan bani parsaurata na jengeson. Horas. Ya, terima kasih mak, hubani suhut paranak. Sonari ilanjutkan mak hubani suhut parboru. Salam. Terpuji ma Tuhan teneh, doma mardalan haganupan acara perpadanan ni Prencen pokoknya elita sebelumnya. Terima kasih ma yundos kenan me hubani Bapak Pendeta, bani Porhanger, sunai doma rombongan ni PMJ teneh, Rosi hubani nasyam organis haganupan ikuriaon kuria, Rosi sunai homani sektor malasuhur. Hanami makatahon terima kasih hubani Indonesia maganupan mardalan diar haganupan acaron perpadanan ni sadea. Tentu ibagasai hita haganupan harap duhur nami homa ase rup kita menungguhon sadea. Ase ibagas namandalani holi acara-acara pe hulubian nyari acara pernikahan huli huta tetap ibagas panromotion ni Tuhan tene. Panini sampai homane keluarga ni lain nami tene. Malah suhur onma bunga ni tonggo ni hita tonggo na siam songon bunga ni lobion. Malah suhur semakin minar ma homawi na siam rosi sonaido mahanami tene. Sonaido homane na siam na dua tetap songon lagu persembahan na siamai terhubung mana siam terus subani Tuhan sonaido homawi na siam. Hai maharapan nami homa songon hatani perwakilan para anak komanok kenai yarap kondo udur hita hu gedung lamambain pertongguan untuk paborhat kon sedia holi ubani acara nai huta. Hai maharapan nami terpuji ma Tuhan horas mo bataganupan. Terima kasih mak bani keluarga super boru sarah kita nih. Ya selanjut nih dokumentasi mak. Ase perlobi holi marpoto calon pengantin pakon Bapak Pendeta. Ase geser melobi meja tene. Saloseon pimpinan majelis. Jadi sekaligus pakon majelis jemaat kepersilitan Hulubioma Haganupan nah hadir John cepat dan tepat.
samping ni pengantin peboy, calon pengantin peboido, aganupan majelis. Nanti aja. Sonari orang tua para anak. Nanti selesai orang ini baru. Ya selesai. Hari ini adalah lembaran baru bagiku. Mangihut orang tua calon pengantin Daboru. Ulang tahun. Baru nama ngihut kedua belah pihak orang tua. Nah, siap kedua. Saloseoni nama poso ke KPS Cililitan. Nama poso KPS Cililitan. Di media. Selamat kami ucapkan kepada Presiden. Senyum nama pos itu.
Namangihut kumbani sindohorni keluarga paranak bapanggi bapak tua namboru. Kumbani keluarga paranak sindohorni bapak tua bapanggi bapak tonga namboruni. Anggolang gue dapet sehali, baru 2 hari. Asal apa ganup? Di belakang apa? Di belakang. Oh? Ya, iya mah umurnya mah orang tua obat. Cik. Ya, salo seok koli kubani keluarga Superboru. Bapak tua, bapak tonga, bapak anggi, nanti. Pakon namboruni. Ya, lanjut kubani keluarga Superboru. Nanti habis itu saya salaman lagi ya. Ya, Pak Polres kita. Boleh, anggosiol marpoto, salosi bersalaman, silahkan sampai sore.
Doma. Ya, jadi sono bek kita Holy selesai bersalaman, bodoh lanjut museng marpoto dah. Jadi sonari marsalam melebihi tahuban ni calon pengantin. Salose Holy bersalam, bodoh marpoto Holy kolega ni Prensen, sektor Tolu, keluarga Opung Gunung. Jadi sonari saya bersalam lebih tahu ucapan selamat asih ulobebe orang tua para anak Pak Parboru. Peta token nari. Salose Holy bersalaman, bodoh lanjut tembar foto. Ya, jadi senari lanjut kita salam. Ase hulobiom mana siam orang tua para anak Pak Parboru, ase salami jemaat nih. Salose Holy bersalam, ilanjut tembar pote lakon. Hajok kita bersalam, hakananon keluar hukiri. Hanjon haron, hanjon. Ya. Hanjon baru hujai keluar, tene. Hanjon mamuka. Sambil diiringi musik. Sambil nyanyi bersalam. Lagu-lagu yang indah-indah lah bikin. Ayo. Ubani keluarga para anak Pakon Buru, Pakon HD, kolega, sektor Tolu, Salose Holy bersalam. Lanjut berfoto. I live only for your happiness and for your love. I give my last breath from this moment on. This moment I live only for your happiness and for your love. I give my last breath.
mulai merah
duduklah denganku, habiskan sisa hidup berdua. Bodas-bodas nasiam, antri, bodas-bodas. Lalu gedung dong kita, lalu gedung. Panggilan buat Odi, panggilan buat Boto Ando Harman, kita latihan untuk ibadah pagi. Tolong ya setelah ini settingannya dikembalikan lagi. Terima kasih kami ucapkan.